event center papa me pa cho wadaroma program ahuru bi a wo ye bia e hope na obia e di nani extreme e wo ho na mo de moma yemfa ensembo ene na ase yemfa hia me maami our legend our superstar ye rade maami wei hey me setete no wa ho me sese me di gari ni esichire kura na gari da bi esichire nka ho that time no me te maami wei nwom a me se ase ye de milk ne honey nature se sugar ne mix nyina ye de afra na wo da bi wo sha na se wo ya akwala no wantie maami wei nwom a na che se wo menyini me ye panipa enti yenkwai producer fama me ho Fire was in every year new. And was ray. They won't sell My daddy Abba. Fire was in every year ruddy. And was ray. They want producer Bombako count. Bombe back count. Producer Bombe back count. Producer the I-910 is here.
misro. Producer, but your mama me last one can what misro. Min da. Wa wo hwe me say was na yas no wa wura honhom no wo beti ni su say say na de me akọ 1924 na 1924 we 204 esa mo na de me go back sa time no nem say na me da plywood bi so ai mo me mabre producer oh management am cho mamba kon kan what mamba kon kan ah na mommy in fact enne one mame ayensura say me ne crew ni nyina we are so grateful so excited ye ni agisronko mesomani agipa head of sound crowd ye Stefan oba ye so wote onwom no ose na afa na wo wiawiawo and I'm say hey Stefan I buy 20 years 20 years hey and Stefan wan susu ani ayi ntam latogin ntam alo ay kakra kura wo so akra che ya yeti anyina mommy mpacho akwaba kwaba pacho bia boko sweet daddy pacho akwaba mommy ya ka Margaret Mensah aye kotie ni nyumi wo industry nim for so many years 22 years ni wow but still ohunfe mommy na wadaroma oba ya me se me true makeup kakra cause we be eba TV so mommy ye tete mortar no kakra ye ni kituwa bi eso mommy maka mommy said there bi da and am say na mommy me pa cho powder no kra keke no the IS powder ya de boy ni mfa kakra bi mommy said there bi mommy ni san huntia na Margaret Mensah kra wo ye hwan kire me sa makeup na wanye no na afi bodi na ya adofo no we na Awurade Yesu Kristo mu mi cheche obia angel de ekwa achiri pa nti no mesra mo enye bone so okay na die ni na ne se makeup no enye mani pedua we oni pedua na nkasa kra eje ma no ana wodi achiri so so ade obekọ hell cash
Mommy. Aha, we are was a pani. Mommy, patch makeup on in Sana me ye be. But me who say emwa. Mommy, me patcho. Ebre ben. Ena who say makeup Emre kakra ni a wo ye kakra bi a wo ye sisan looks ni ade ade ujaye ebre be na hu se enye bra me hunu me ankasa no personally na me mpe okay se omo enim Pentecost the Church of Pentecost tete no enye na edie yi o mama we Pentecost yes my parents na your offices na ye na ehu pa se wo be sa no ma no okay but na ma fa nsha me ho nti me be mu kura no na me producer na wo mu yes se me mpe okay na just start with sa infancy ho okay ana me dey aye dey enyine na ho no me hunu more okay say makeup ene lashes ne kio pedicure ne manicure ne all the nails ni na no so we dey akire mmoa mommy nti kio we no nyina anye emmoa ye pedicure de ayina mommy na nipa wo ho no mo a wo na ase ye fie se wo de ko hihya ade mu na nsuo mu na ye twitwi ye de adrogugugu na ho ne ye twitwi ne ye fie no na eden ye na medicure pedicure manicure kio yi nyina me side de we ya make be ya ase ba dedeja but ma menka me side de emmoa so wo di akira emmoa okay because me who say nye no be 5 years ni me na me dim dada wo me kwala brim say nye Pentecost ni pa wo ya yi no aye tete ye omu na yesusa no na ntisa okay because me ye kai say videos a wo ye nyina wan shada nye makeup sa so wo me afitete sa na me di anyini ejebu akra me ko sa kasa no sa tena me wo prayer camp bi a me tonwom wo ho ana me demu dry enti no ya de atete me free me kwala brem na me di nyine ye se sa no no me kai there was a time ye sofo bi ye sorry sa Pentecost mo okay na brother bi afa no aba sorry fofo no wadi che agu ni ko na sofo ni kai sa brand ye sorry gina obi o ma sorry da o Pastor Taylor ye kuro mafijase asokore wo frɛ afijase asokore afijase asokore o se ka chen se abrant ye sorry gina ho o sorry gina wo se ye ya sorry ye honkronkron sorry sa de wodi atutu ko mu ye mpe ye de ne se age atum nye se nipa ni na di akire ni ti na kese ye o enye mommy unya sure say makeup ni manicure ni pedicure ni kio eboka na bia na wo de hu korura mu a wanhwa ebeti wo sika sema ba fom enu nti na bia wo kan sa no because na ye twi makeup na bi 500,000 ni ade eko men de krofo bebre nim say o jara se wo hia no se na bi mu kan ehia ni nti no obi a me run 3 stores ede na hia me am gina wo ye o obi wo bantima 3 stores ede ni den na oton me ton I say soaps and powders washing powders stores baako miensa 3 ede na hia me for what ehia me oni nyame asema ye wunti se me ka se message me ho edu mommy mpacho one at a time I will do it enye ebia table so ti say we and ebia wa hihya ne ma no wo so baby na me stores baako miensa e baby na me gina na me preach na obi fire wo say ehia me kaso na bo minti no enu nti na bia me the boys wo minti mi ko preach enfa boys wo say obi nfa wo hia ni bi nfa na 1 cedi ni 2 cedi metum da bi say bible say obama me de hia mi ni na sedi na hunyate Kristo Yesu mu ye be say na ye de ka na eba e de na je say hia obi a me top petrol na me ka say ya me de coffee tins ayi de e de na hia me wow mommy o madodo say 3 no me 3 1 boy 2 girls 1 girl 2 boys 2 boys ye we di amfa we di anka mbehye nkomtro we di amfa won se won tumi metena asofo mpanifo mienu nyame adifo mienu ani mu nche nkomtro we di amfa mommy Margaret Mensah kasan wo free himfa e ba cho obushia we himfa Margaret Mensah na ma no papa free me free asokore okay sele bidika ka na free asokore ho na me free wo ma me no papa nyina ho no obi e free okay pacho ya ma wa no so kakra na okay ho na me free okay Pentecost ma na yetete me okay na me di pie okay enti no me nya obi a
me hu a Messi aka no ti Margaret de asokori na me free me Ghana ni uko school ehin fa mommy me ko school asokori ho uwie sen uko duru sen na secondary school ehin fa side na mommy wie me ko na mass uko wa mass pacha man pacha oyi be na wie ache do na fato me fato okay mommy ebre ben na time a uso a unyi no hu se ba be yenwum tuni ebre ben na wo shase me woni na me to enwom wa sorry okay ti asori na me didi akira ba bia na be ko bia na me sa wo ni ye to nwom sa ti munu na me hu se no esa me wo sa talent no ti me se me di akire wow ti emu ha na me start it's na wedding fee sen sata na me sua na wedding be teenage ni mu I say na wundi 18 kra na wo teenage mu na me a check kra ti bi toto to nwom na ti akire kra na me yes me record very wow mommy me patch o first album no eye de he eye kasa wo erade kasa kasa na me de album bi buy ani de anhye dem pie buy de pie na kasa no kasa no eno na obi ade hu eno ye be na ede opie eno ye 204 mo nti 204 ena kasa man patch mami a cappella kakra wadaroma eno ya de mi papa ya waka fami wuni na ebebe mu ya washisha fami wuni na ebe ye juma yeah woni mi ansa na wa me damina ya mono na radi asiesie me sron kokra eno so ena kasa no epie kasa no so mami akape kakra ana ba ku nyuma ku su pie pa o mutabo wona wadi kuni me favorite e wa senu no su kuni mdie kasi no ntina ama madimi wa ama frenia mini chafano na mini chafano bibi yeah I do you mabawanim dia eje shiramyo na drumi so eti shiramyo je shiram minyami shiramyo je shirame na drumi so shiramyo ao minyami na enyumo no na enyumo woso no na no odin mommy you are so powerful enti be kra de na enyumo na ye madwe kra se ka edu na me de ba no de ba be hit no na that is ana producer do so wants there be fa kasa no mom na ye de fan wow enti na me pese wo de by no was one day so de bra mommy it is so far albums do was saying and wo be I was there be 5 yeah be 5 5 Boaku bi ananwom do was saying was so that time no do e be 6 be 8 wow that are na cassette oh hey mommy we see much cassette tina make us me tell you CD no me so cassette buy mo oh mommy nyenne be hit ya na CD buy na CD ko so pen drive so one na say pen drive no so ko free word network na che say mommy ye kase bibia betwem age se nyame asem eye no kre papa wadaroma mommy pacho papa ye wukunu e ba jan e me mandie oh mama na no ne oye mi mind dear mommy papa mpacho ni die kwa so meba wo hosisi ma worry for how many years 13 years 14 aka 14 years 14 good years 13 years wow it's mommy o first worry a papa e worry ye ni na wa worry jai David worry that enti chese papa ye hwemo a papa na e break you virginity no na wo ye virgin David na me virgin na wo nye virgin ba na wadi kan ene mema be mi nu bia ye yas ba akopena ne ba ne se ne no wan ware na ye fa drije ye fa nto nche ho ti mommy mpacho papa na one na wo minuanom ni nyina no ni pa 3 no mommy
Penino, or how many years? Oh, Jedediah or 12 years. Wow. Mommy, we didn't mean sure. Come here, betrick, but I'm far. I mean, some mommy because say Jedediah, oh, be 14. I just say, come who say, mommy. And yet, on the papa, no, mommy, patron, and coupon champ, patron, Messamba, papa. Pacho wadaroma. Bibi aboko di. Ready yes, I mean I was aware. Papa ye pa. So pacho wadaroma e frozen. A friend me Evangelist Michael Tufo. Evangelist Michael Tufo. Wow. Pacho mommy started ye no and I make us mo share mo din mo started din kita ho am worry ye no. E one wa managing mommy up till now ana. Okay. Initial mission 2010. Wow. 2010 me hu no na ajebu wadi. Okay. And they produce, you know. Okay. From 2010 near Warri 2012. Wow. It is free 2012 where Banady Yania and the Radiadum. Mene as of my minimianum near dinner. Ya managing our bidune. See, from 20 a year holiday bandies, honest of my minimianum nana, my cabo, my adjoining balcony, my managing art on now. Papa Pacho, any dear Francois. Nenyo na meka say free mra ushia no de he na wona wo trauma no me pacho menjuro bia ma no but ye mo obi a o trauma no awrade adom a wade adom asaf maame and say awrade na edom na adom e ma ne etronyum te bi wa wona ne te wedi nkomo a na ba ozime ba weze bi o fa ne phone wa kwese dem mo no record eno ano wow ebu ha o kan awrade asem a awrade asem no eno na inspire no wow it is a we obi a wodi na che obi we na asem bia ye awrade asem message no de ba no e awrade asem wow nti ono an na chiro ne nyom okay papa wonne oyire sofu mame matsena che oye superstar oye legend meka se wiase nyina ye legend kese pa na okọ baabi a anaso okọ programs a ahoro a sene wato nyomache sene yesi nimu no yesi huno nanka opie baabi a obi enim se Margaret Mensah ye je Mike na obi amfan kese enhia Margaret Mensah wono na ebe yibe peja ye nini asof maame onye makeup onye niti asa on share dan dress ye no ma bia nanka kane no na bia meka set sa nanka neidie enka enwumtofo no ye bo obi din se obi ba obi ko program ye bo din se wo ba osore na wo ba wo hu say yes one na ebe yi dressing the heavy watwitwi nanim na no actress wutumi se nya agudie enti papa see a fresh of mame ana Margaret Mensah so meto nwom na wo hu ni say ya ana say opie na senkofo ye disappointed say bia wo hu ni say send ya meka say odwene ana adwene be na ye ba wuti okay but that's it for our question nyamisha onipa bia wo wiase no de di kan onipa bia wo ye onyankopon de ya enti ade bia wo ye no hwe se obeso onyankopon ani okay danse nipa beji watum na erade ebuafu okay in 1 Peter chapter 4 from verse 2 na wase yeni a yaba Kristo Yesu mu no ma yentena se ewo enipa konomu biem nemum yentena se ewo nyankopon apediem okay enti so obi be ye Kristo ni a one ho untumi mmo bra se de wankasa ope anase wonam akonom obi be ye Kristo ni a na chese wabrabo enhye wankasa wonfebia ne nsabiem adenti ya papa if you say wabrabo na wode ama Jesus no efiri woni padua okra enu mu ade nyina ye rade dia wow and as I say wotena se to please God okay not man some means me ye nipa ana menso no na me Church of Pentecost me the same thing my deacon ewo Accra here friends say Abeka district one big assembly all na me deacon enti come ni nchemu enti no
ayana obi kan se bi a ready na mesere ana anibie bi enu a wo fi se wonnim a wani abi a memeti but post office hon de na wo kan wo na mo better new boy town new boy kesi no oh okay main one no yeah na me ye deke ya beka na ya beka this time na so mati wo ma be ye new boy oh okay nti ehona na me wo you but you enjoy so nti ye hunu se so be di Kristo chi ya osomafo Paul ana oyi obi a wo twiro adom ho nsem bebre ye Gentiles okay tinyoma bebre wa ye wadom ase ye nim merase but adom ben ne ye wase ye no ana emra ben na Paul kan ho ase eno na sese ye hwehwe okay enyese ma be ye Kristo ni nti metimi abom me bra me dress se obi a woni me wrade se de dress no Romans chapter 12 verse 1 Paul say enuanom me gine nyankopon mo burohunu so tumfo se momfa mo nipadue ensi wo se aforebody a etiase na eye kronkron a enu ni munyame som a adwene wom wow se wo hwe ye generation ya ye pese ye chese Kristo som no se o suma urade na one dress to certain standard bia onye Kristo ni no Christosum is not about the worldly things or eniema ye de ye ho obi biara o pe Jesus hunu no e wo se yetime pu wiase okay eti Romans na make Paul say momfa adwene mu foforoye ensachira mo ho eti kanina na me ye makeups eno na wiase ni gitum say me dress it to this standard eno na mabem but over here Christian you can't dress like that but papa first na Pentecost of one kasa na yenye makeup ba ene na do kunkun a o kwa sorry na atare tenten no and one chin me dey want me ra sorry dem but ene yet on Pentecost sorry dem bibiri na timi e hye mini skirt ni ade eye makeups ene ade papa me hu ni sa na meka say me nsusu yemu no tete no enye ne very good ene ye mra na esesa adenti na yensesa ye ho na wo ma wo yere kwan na no so nsesa na ko bi very good point yes for the why me pesa point ne pa good but I was who say emre na sesa okay and ni pa sesa okay but awurade o yetemufo no sesa na sem etim ho sister unim say atemuo ba ko a osomafo Paul Peter ene asuafo na yate wo mu nsem no wo mu fam no the same judgment na me no no ko fam okay Hebrews chapter 13 verse 8 okay or see Jesus Christ is the same yesterday today and forever on sesa and already asem no any church of Makion the Makion be start ye Makion nyina so odi mansafo no ana ensoro nyankopon asema this current Pentecost ever David okay eye biribi na asi papa unya sure say say senia me pa cho mi ntwa no fa che unya sure say senia e bia Ghana ye din o memu ye din ene ye nkola yi awododo miensa de ko ne nkola ni school fees ni ade no ntino so wo ma yere kwan no de makeup ne sa dress ntarea ne bodian kese ne ka ho ebe bo fie ntine bia wa shada ye say wo mpese wo yere be ye makeup very good dress no de wo kan no but ma men kan no credential kaninu a na ye hunu say ye be hu this holiness no it's just 5 years and ye hu meneno etia wo yes a makeup ne ade ni nyina ne ya woda dan ye ma bia ni wo makọ government school da okay ye mo frɛ nyina akọ private school sa time a wo yes a ne ma ni nyina okay by the grace of God ene ye ti efi wow o dia say yeah enye se wo jai sa ne ma no okay awo chire nti na bia so enye se ye nya sika wo de beye David onya sika say because there was show no san wo badwin na
Some trended bebre our internet and so say the Margaret Mensah, a whole legend, a whole gospel musician and a gospel artist, ye nimuno, yenum bini suswa, anke name kese enka odresse na enema koye man they say crowd ye wojina market and a wo preach ye and a wade aya for a chance e table so and a wo jeje monto collection no mon fametum kakra bia wo bi papa okay and no so ho asem erade nshira me de urade ase pa e wo sa akonya ya odi aman me ho na me man bi send this video ne brem so wo share video ne careful ube hu se ogina store enim me ba jo yemu se kumase onipa ben ene be mu obi kwan se o megina store nenim na on preach papa se eta hu bebre se bebre jijira nko for store bi bi untumi nko gina obi store enim we ogina store nenim anopa ho ye bizarre ye twade no obi ama wo preach kwan se be gina store nenim ne preach no o wadwumam o ye na dwuma but wo ye dwuma no eno nsi wo kwan se obeke urade asem megaphone okra no dey preach no obi na akọ preach and o say there be farmer me na me so me nka nyankopon asem ni bi na che say microphone no dey preach na nkasa kranya ne dia o there be obi na akọ preach o na che say o ho no mo na say o kronkron no e kasa che na no you are in the spirit my god magia preach da ana adawo twam na me ka che ne say oh Mr. on farmer me ana o say a low battery ti or charge kakra na wakwafa aba na makasa ana o fama me na me de kasa e yes na gese me kra me gin ma de aye ntenten ma de aye na de aye de ama no me bo me dwumam okay into that time na bo bia so nsi ho a that time na mama honhom no borura o mu say kwaji obi okay we dey wa na ade ne ba okay nyame sha na that time na nkofo as a store ho nye busy anapa no say na papa ka say dura na pa ho ye busy na ho nye busy a say bi etire na wo gba nkofo obotire we na wo ton nkofo te say na ho nye busy a wakwa gina store na nimu a o si nkofo kwan say wo mo ma meto ade no papa mama wadarma da bi satem no dam na nipa na ba beto ade okay ma na nye too much santi me won kwala o mo hwe echi okay nti okay na nye intentem so sa nti na mu no ai akofom nti na time no na me de kasa na ye pa nti na ba ko bi na ba akola no hwe wow hwe nkrofo nti no mitimi ka se madwuma magya to ho but nyame adwuma na me ye e ba chimota ha me ne church members in my kuo be preach wo ho okay na mfa bo obi ansi ho na che ko do me ko preach wo ho mfa bo obi ansi na sabo na esi store na ni mo no table no so why na disi ho ma table bi si ho table ezi ho but obi di kwa yi to ho say esi ho no mo say obi amfa bi metum da bi ene na che dia na ko fo ka no na nya sa na table ko fo say Margaret Mensah ho akire no na wa ko preach wo amodwom ene ode ye esi ho no mo say wo sresres ka si ho mommy yensi ho wadaroma so wote why legend ni party true kesi say amewia si nyina na mommy ensem say as say social media e koso egumu ankasa nwumtofo no ebi ene asofo no hu fin no se wo hu ne sa na wote bia san na ya na wadwene eyew ene ai na ye de tototo enye kra de me kan se wo mo yesa wo munyai okay progress no ka no kure okay ade papa na mumfa na munye nya ade boni na mo befa na mo de trend sa dabi sa de wo no enye mimi se wo ya mi sa me nka bi hwe mfa nkyerɛ wo ye mi nka we mimi sa ho hwe but o mo mpa yen so ntie nipa no ho me nya obone okay me da me nya obone wa fa wonsam ko do bu ho so wo ye ne sa ompene wo wow obu ha ompene nti sa no ma no mo nyai wow omo ka sem papa mbom chen se boni nkoano wow emitimi aka no but Ghana bloggers and so me ho ne say ensem papa ne trend wo boni no e na e trend na nipa nkasa de sa na ti na say nhwede omo ye me mama Florence obi nim sweet mommy mpacho baby I will be I love you so much omo timi twe mama photo na omo ye AI na omo sesa na nim ni green black na omo akoye ni gold na omo ye ni white na omo atwena no che say eno no na atwena bodwe da yetente na yet mama say wa hu enti mommy papa me mami me ba papa hu ne sa hu se nsunsun aso ben me kwa me hu ye no me ye hu shem Florence obi nim what is going on na me to me feel say on ti me nye sa ade no e de ngwa na wo je wo ko
akọ surgery akoye nanim ne oh na ye de maame ni nya bi da enti wo se me buy kra me bisa say enti ade no nte ye no pre wo buy ya na mommy ubisa me say ade na ye ka fa maame Florence obi ni mu na ye ampanye no kre na okra ka chem enye no kre maame no otimi kwhye mountains 3 months obefre video call bia no wo mountains a obom paye ne ba ne me surgery na sa adaje ben kra no benya no de akwa surgery na wonanim anapa bia maame ni si Achimota forest so wo Ghana nko ade a de wo hwe me bi oben mama Florence obi ni bi enim se nyentro na mitwa eti ekoba sa na se ne amom ika no areho na chese Ghana no se bibi asesa AI no so aba no AI no ha dwen pa AI no kwa dem se ba en chesa o but edi enya pa in Africa no se ade papa esi ehwesua no ye nhwensua okay na mo boni na ewo mu no eno na ye sua ba sa de no enye moaye I say ona akwa abrochire wo mo be pa de papa chire no ena dabi abrochire wo kɔ ho no mo ade papa e wo ho sua nya de boni okay yenu ni ada no kwado obi kan kasa no kai ogrofo bebre no won de obuta ye o motu kwai won de se watibi anya kwanya na ntu kwai o wow won musa countries amako countries in the yes o passport de taso be 5 won musa baby a wako kasa countries ogrofo kwado me de metimi anya de anko bi me no kwado nka ha me kra wow ha me but wo pa obi wasam a obetimi akọ nche na obetimi akọ obi obe na obusa na se enka de wunnim na mommy wan ka de wonnim so a bloggers won be there didi sese ha say adwuma nse da ni Ghana kro wetin se bloggers no wan ka de wonnim na wanye o AI wan twenwa no wan sesa o tirihwi no wanye niema ensem fata obi ehwe asemo papa mama mpacho so mama meba wo papa me pacho ni die kwan so a se basa o ma no sen no mo fa no wabusua koso ka se o ma no kro bi ba omutimi di bi be kirewo ni ade fa omo maame nsem ne ho omo ko school a sen no omo fa no e na omo be fie nso a omo hu sa ne ma na omo hu mu mienu ankasa sen eni nsem akese eni guase no sen no omo fa no ade ba ko a ewiase e ho no se untumi please woni pada okay enti ade a make chance of maame ne se ensem mo kan nyina no okay onyankopon a yeso nim se entisa enye no kre eti nkola na ya wo mte ase se nye sa oh yes omo nso no ene omo kasa okay they know say ensem omo kan no entisa enti mebabi ene we ha no enkola no omo wo TikTok David omo ye den omo hu anasa omo te sansem no okay so bo obi ka kire mo omo say enkola no omo wonamfo no okay eti mimi te sa asem ne pe me frɛ wo okay to explain to them say na ekos because so one jeje man chere no na okote no abonten a ebe affect no oh ana ba ko ye 12 okay 11 okay ana 8 edi omunim omani eda ho yeah explain it there wow but a Christopher ye nim Jesus Christ said onamosoma for Peter so na kan wose emamu huna mane se ne bonyefo okay nemum se huna mane se wotene ni nia ene enhira no okay se mimi Yesu edinti ye beka ensembone afa ho Margaret Mensah ye kan ensembone se hia no de na no ye no o preach Kristo no wodi ne ho adanse e edi mino ene onu nyina ye tiase se Yesu wodi ne ho adanse enti ne yegu nanim ase enhira no Yesu a yedi ne ho adanse eno enti na yegu asafo maame enim ase me dia na me feel say asafo maame but ni wo mate ase say e asafo nyina e maame papa so mam na me twa me ho mra ebusia o maame nja abo afọ nkrato e nice atadwe eneya sedenne pedofo sebanu ufie nkonya papa paadi a mitrem a furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wo etitrufu wo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum
delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womua ekosi next year January baby a wobia no Papa Go Furniture ewo ho edema Papa Go Furniture any challenger no challenger Papa Go Furniture enkonya papa papi for and esa me catch us me surprise them enkomodie no hu ni say experiences in life a futu in crime share abrabom akukuhwe ase midofo na we wi a eni genso kakra bi ewo ento asre yegoso ni ye maame Gladys Mensah, our legend, our gospel musician, our beautiful mommy and a handsome papa Eufia into us. Daddy, mommy, my mamma na kwaba. Mommy, ya pesa oni e share wa brabum life experience be 5 minutes. Abrabum e die kukuhwe ase na wa fem. Meka se ure mfida anade na obi nso di aya wa beka se we die metumi di ache obi ya na nso we die mentumi fa nche da. Wadaroma. Enokre Yesu kasa o se nokre. Me de obi nya me bone pa meti na kasa menti me fenche no da. Okay. Ebi ni masem. Okay. Ena se obi so aye me so ade bi atome a me se we de me re mfida. Okay. Ebi wo kakra but me de meti aka ne se me na me was score. Okay. Ho na me wo me na na tie. Enu nti no na me na tie no na wo de ewura mpaibom pa. Oh. Na me kai there was a time na me prayer camp bi wo ho and I go friend wo na Saturday e tonyo mo ho ansa na no prayers ni bedu no was famu dry ansa that time no na me sha na me ye 3 days dry sasayin dry ankasa dry ni ye wo bi wo ho no mo a no ni bi mommy dry ni bi wo ho no ma 6 to 2 na wadidi wa break no ano ana 6 to 6 na because there was a time na 6 to 6 ana because there was a time Benin sister be down mommy yi ma no 6 to 6 ana dry hey mommy I don't to ba ku bi kra na Benin sister bi nim kafra wate na Benin sister be ye dry na dokono bi si won na dokono no si de si eye me hwam no na kono na hwe ni e be ye de who be da can you imagine aduane wo ho na yes ye dry na me adwuma nti se me ye dry eno pom ene ye me yes na esa me sore na me nko hono dokoro no me mubu bi ni na je say asa me hura aduane kora da but na satem na na eboa ye me kai dry kasa rade kasa ya ye kan na ma ye dry 3 days na dry no eduro nwumira ye kokobom paye na me sore free mpaso na me ntumi na me be sore ana matiare na masa adaso na na yuhwe fie so me ne na na wo ne na ya duane na mintimi ni bi na me ye dry na me ni na me de kobo mpae and grandma that time no wo didija wo hwe nkwan ja na nti wo ye dry na but na ha no wo ho ebe ha no so ne de ya eti wo nkwan kote dokun ba ko mienu bi kura ni anu nsu enguso amfa bi eti anya bi da o manye ba jesa wow eti me hwe situation de na ekona ehonum
enu ti da kasa ne ba ye na enye nwanwa se esese ekwakyiri sai na ina ekosa because me aduane wo na wuni ne yesi ye dry na Awurade wan kasa ese Awurade kasa na wo tete dry fasting na aduane wo ho na bisibidi because of nyame asemuti but papa na boa me and I go Fred baby will be our soro o hira over me so I grew me up was sad no na me sorry ye no a wonim me sorry ya na nyom no free manu bae wow gaza radi gaza mami acapella dry fasting pa ye na e de opie ye no mami hwem na start mami ya mi gaza radi gaza say ya wudia gaza mami bro gaza mami bro ujai Ebono ya famio minyami gazo odubo gaza zaya wudia gaza ebono ya famio abura bono ya bo bibraimu zaya wudia Priscilla Kaza amra woni bitanam no asantoa ebusono amra gapono yafa no ye minyame wo gaza yo wodi e wuje no free wo wonzawo ye wuje no free amani woni mu saya wodi ya oni bitanam no wodi na muzuna Samre pune ya fana no yo tia se jaji mi uni mo bobi o mo brodu ze say udia aje vinya mi gazo erade gaza enti sanyomo no Then you can say a sheer challenge bia. If you say my pay price, medical pay that. What pay? Dry fasting. Share. Medical pay that. And quite rare. Yes, na me wa asokore no. Na me firi wo na be kumasi o. Hey. Ana ma baba ye me nwom. Enti me be ye nwom baako, me be ye kasa nti me firi ho a me koye no na. Solo no a wo ye me you know Magi obi abase odwom no waje. Enti no ma amfa nwom no anko se boame ana boame da bi. Studio how do mix it. To one mix na producer no ba ho no na ohun se nwom we sei. Ebefa. Enti no na medical bre ho dada medical dry nya easy sa. Nya easy. Enya na mama Florence obi nim. Na ni ase nyina toto ma. Eno kra na me na me pa ne cha se mo misraw. Kopa yi bi appointment yi bi na no. No. Eno kra me ne mo me kun ya ansa because mama na fast dry na dosun. Social media na nkofo bebre ka se oso oye 100 and something a year friend is saying omo for so oboa on. No crepa. Well, yeah, fast. Na dry fasting 30 days. 60 days. Na 3 days kwa papa nya easy o. Se obi chete me social media anti me se me the 7 days beto ama na papa ade mo boa me. Entoma no. Mama entoma. I reto we na nkopon se. Bia fa be rade. Se no ka me nkasa o me hyedem na nka me dry fasting no. Ja fa che no. E ba sa no odin. Wa hwa na. Enya hwe. Okay. Mommy. Why you nam for se metwem? Namfo o starti me shada ni namfo biasa. Wow. Masem so wanyi bi. Dabi me shada on say na me kan ba bia me free no. E ho no e ho atoro. Sa ana ma me na o tete no so oka ho. Ono utani be me gina ho so obaba ba hwu asomu ama e wo beba ni baba wo kra wa fere. Eji wo ba kra na wo dibirika edwane. Mami mpacho. Ebusu afọ mo fa nche ye na ye brand nti yentimi amfa o phone call. Fa che me wate. Show screen nanim. Number na da so no. Fa was chese wadwinchire fa WhatsApp fa ni nyina abre me. Me de be ma sweet mama Margaret Mensah e de ama wate. Na ye be pon so ye wo phone ya wo phone ana wo paper and wo pen ready or the number beto ama. Programs ahuru bia wo pese wo de ne kobo bia no. Wa ye ready e ho e de ma. Mommy the question where they made me sakura.
the producer cry mama o ma unko mommy so ne papa tena 14 years ma wo ma 13 amoko 14 ma wo nkola mi ensa wo ebusua no eno ana mo kan mugusu a mo keka koi na ye nyina nso ye nim se papa ti we wontumi nya wo bone da ensi da cause the obey obone no hwe nanim kra wo hu papa do pa na de beche no na internet ya bei TikTok ne nkofo ya bei na etwagu se papa akwakofa wachi papa ne wo bei picture etwagu e trende papa ebia na wonte saa o e bibi ne bae e ma ne yesa mommy se ukọ hu ana hu ne saa obijai papa ana wadaroma obekoso ne natena na wo de ache no well atiefo ntie me yi mommy question we dey ask hu wo so no awari jai yankasa ni ho okay me pa cho ayasa no kwa na me ka no okay awari jai ni wiase okay enti se makoto se waye saa de no kra na be de beche no we ye sure so koto so ye saa de na onya na hu because ne bebre na asofo maame fo nyomtofo gospel fo chesesikafo yire no bebre na ehede mu ye wo mu wu nkakra no ntina ese obete ye na timtim to we ye sure se ko basa onya ask for me ni de mi nya no unya no wow mi nya no ba be ka che ne so nkoso nye ana de bone be che dabi me de ne bone be che na maturufu se unya okay de metima ya no ana asofo no bebre ka se o me kai madam fu bi me ne ye fine kakra kama but we na o se ensem binti wo jai ni kuno okay na me ka chere ne se ma wonyai okay o ka chere se no de we bi examples che ba semasi we sofu we nya ne waja na yere sofu we no waja na yere as omo otie me organa ha muntie mupo mumpo meka okay so obi aja na yere obi ja na yere na sore ne nko bium jai obi ye sofo na so jai okọ na sore na so jai na yere a en nipa no asofo ya sore ma me pa cho yes mama na eka me say wo nipa pati we papa eyemfa oya bisa na wo jai me a obi enya na sore na obi enya enko tena ne fie mama bo ho ni bi mama pa cho bo ho mama cho camera na bo ho bi mama me say mama pa cho Margaret Mensah say enya nju TV for say papa so wa ha mommy Margaret Mensah say no o kana ya ska bi say so ofum no kofa oba eti meja na me se minya no so wonu wo ja me a church members no obi enya asore ana wo so asore wo so ko no wa wutie me asore wo ko no se wo sofo no wa ja na yira ja asore no nko bio cash ja asore no enko bio cash because onyankopon no yeso mo no wose ochiri awareguo ba mommy bebre na ochiri awareguo ba bebre na asofo ni bebre na dodo na ejeja wo mo yere no bata o ma sori guso ekoso ma safo no eguso koso o ayen samanfo asori okay samanfo asori because I didn't think that uja we you know why dey obi say me yere omu ade me yere oni ni huni me yere wo ye say o bayifo okay enu ti wudi jira so aja na ware I didn't think na woye bayifo amompa ya manyame ani kan nya nche wasa woye bayifo kura na wamompa ya ma wo hunjutu baye ni firi ni so now afei na obehunu say wo bayifo mommy asa we jealous kakra say enti no me asema me kan na ne say so wo kwa asore na sofo na ja na yere da me si ja asore nko bio and na wo topic a and mommy say Margaret Mensah mommy Margaret Mensah me pa cho say the topic enne or the best experiences in life so na say so o wa sorry bi ma na wa asafo bi na se sofo na wo preach wo gina pulpit so preach kire wo so wo ja na no ni cancer kire ne ho ansansa na wa be sa kire wo wo no ni cancer sa kire no ho ansan ntis wo ja na yere dia no so wo sa kire no wa asafo men ma na asafo bi mu a yi be ma na ja na yere no me kunu wo yesa asore members ni na obi enyai ntia ko ba sa beti wa sore fofora na me pa asore a o sofo kuro o nyai na yere e ko ba sa beti wa sore ya na beti bia na wa twa asore ma na ko wa yes yes me ko asore ya ba sa obeja nya me so ma na me nya nya me so mommy de ntina wo nhya somade eno so ka so so wo nkire mommy eno nchire mu nchire aha papa ye bere na so chire mu sema na ye nko
Okay. Me busa question back. Okay. Emma ene mmerema. Ehefo ne di kan sha asomade. Emma wo ho. Emma ne di nkan PS 1 years. Ma me nkyere simple ne empon. Kyere simple ne empon. Ye ntia ye kan sa asem we nipa ntiase. In the Bible ne kita ye. Wo mu di kan PS 1 years. Edi asum ka hye eye mmerema wo mu esum abosom. Eti wo ye bosom no ne yerenga no aye bosom no image da so. No de ahye na so. Omo share more than 1,000 years. Ansana Emma ebe shasumadi. Ene na chese papa, pacho minchwa no de atoa so. Okay. We read Genesis 35. Genesis chapter 35. From verse 1 to 4. You will see Sana Jacob, Efri, Mesopotamia, Eba Bethel. Odu kwam na Awurade yi ne ho adi kire no. Ade chen ya wo sori ye no. Ana wo ka kire ne fie fo se. Munyi ananafo anyame a ewo mu nyina. Na mo nsachira mo ntade. Na yenko Bethel. Bible say we yi won saso nkawa. Eni wonasum insumade. Edema obisa enyame. Ede no mko yi wo masum asumka. Agree bebre no dia ha ye me no obi ya argument for sade we ho because me Pentecost ni me nko theocracy da me nko ezie da but me hwehwe bisaye no the Lord told me okay Acts no look at the Troye Acts chapter 19 from verse 23. Unya dade akenka. Papa ebre ni ntebobo no twitwa soma na da foforo. Ubon se wona edisika ene de keka ho ayiye anwina de ne ade no. Wo mu gada together se mumye ensipo abonku no. Adentia Paul se enyame nipa de wonsa ye enya nyame. Se wo share sa scripture na enyame no wo mu de gold no ene ade eye earring Jews eno na nipa de hihye won ho. Enti papa na chese wo ayi me maame asomade a won hye ni nyina no wani je se won hye asomade. Bible odihye bia nu a o hye asomka. Eba sa o yakwa. Bajo na ya se buso asem. Mo mi mpacho mi. Ahemafo no wo mo hye asomade. Oh okay. Otufo ni maame wuye na ne sister ni wuye ayi mu ye. Omo ka se obi o hye asomade bi esi wo. Omo so omo kan. Okay. Na ite se me am ye Kristo ni am me ko Nyankopon nche. Wow. As na me asema ye kan no, egofo bebere ka se badwere kura sei. That is true. But you true. Na me ka kire. Wow. Ite me ka kire o se fe no to nche no. Me de beto nche. Papa wo start na question we maybe saw. Na wo se me man start e sha sonka. Na che se papa se ye hwemu dia se sa na wo ka dia. Na che se nei no na mafo mamuwa na aba na wo mo sha sonka. Eye rasta ne die. Na che se wo mo nya mfomso wo ni die ni wo maye. O maye mfomso kese. Die mpese obi ati ase ne se. Unse ukọ churches biemu a yesi be ma sha somade a eno de ya chiwade but oba sha eno de there's nothing wrong. Okay. Ana me kire se mu amwaji atum se oba wo ho kwan se wo sha somade no the origin of earring no nya ma na de bai nemum eyenkrofo a eya bosomsomfo. Oh okay, na de bai ye Kristofo no Yesu Kristo de ne honhom na aso ya no. Okay. Enti sa na Gentiles no so wo mu enyame no wo mu use earring any rings no as a seal buso obi ase ka wa ehye no as here say obeka say e seal o wedding ring and was here no na di dance ye say na ware eno na ye nso ano but so ye Christiani a on so ano ye Holy Spirit enye kawa eti baby asomade ni free ye no wo di obi anya na research o google the origin of earringa o bon say e pharaoh and that so asomade se na so. Okay. E kire say wo ye idol worshipper. Eti ye di asomade shenkrofo esoma bosoma. Okay. O muni Awurade ni apam. Okay. Ana so wo ye odihye a ye mfa asomade nhyew. Mpacho. Papa, ye brain nti. Ensema ya kan nyina no. Medi kan ba mommy so ansa. Sweet mommy, pacho ensema ya kan nyina hwe o camera nim. E futu ben na ode ma ene youth ya
ya be gu social media nim guase inu abro nyama basa ekoso yi afutu ben ene nsem a yaka nyina bone tofa ajo asoma meeting kakra meeting aka ne se youth no ade a obi nyeye ne mfa nto no so enka de wunim obeka asema kan de wunim ebi se bibia e wona wiye Bible say okenka Hebrews 9:27 now say it is appointed unto man once to die once, after death there is judgment. And it dia wo ye no obebu ho aten enti emfa AI no en say obi ye betimi aka na fe say obi na wo ye ne sa erade bi hira. Amen. Amen. Papa mpacho show camera nim na nsema ya kan nyina true. Yo. Afutu ya de mani pa nyina ne se obi biara woti asese nipa no e wo se wo de hye wadwene mu se eda bi beba ama wo be free ya because wo mo mbe chekere nkran wo hwe mo nyina akọ ana yenso abedu yenso ye be free hakọ na Bible se eniyo aye yo nyina enti no Nyankopon de ye beba temu eti ade biara wo ye no aya dwene hunu se atemu wo ho mesrew eni atro enka semu a enye no kure mfanto obi so enka se eno hu na medidi esanse eya atro nti na wudidi ho no ubenya so aketua afiri Nyankopon Na papa atemu wo ho atemu se owu wo ho de a atemu wo ho anti ewu a na afi ye kubo ati on se Ghana ha no se menena mai obi amfa me nko court okay police nche me okay eno nkyere se mra ni ho okay eno nkyere se court ni ho okay nimu eda me ni obi benya asem a ode mbeko court no na se da no na obehunu se atemu wo ho etisa ene obi abetima kan obi di ni nua bone a obi gu ni nua enima ase wonwene ho papa Nyankopon hira wona me maame amen se ene die kwan so a ye to nsa frɛ mu a mo in fact ene me akasa gye me nsɛm kyerɛ se me maame nko ana menim se ene no woba me nyina Jesus Christ din mu entwantro na abra wo baaye no be kura na menim se me maame ne ho kani ene no correct na me bu nkotodwekye a owie no na maame ka kyerɛ me se ne ho kani mani gyeye me ye so excited Yakopon shraw se wagina ye maame na chi ejina pa onyame onshraw e wo dosronko ene adoye adebia odi kyerɛ papa pacho ani die mu a ebia na obi pese ode momi ekobo program number ben ena pacho obetimi ede atudwa ede amai obi bia o pese invite us of maame no betimi afre 0246 941273 0246 941273 and I say 0508 938801 okay 0508 938801 Papa na ebia na obi pese obesra mo asafo no man also bo ho no ebia mommy Margaret Mensenti biti se me papa Bishop Obinim ebia me maame Florence Obinim ho donti in fact obia pese okoko ho senia ebia na mommy Margaret Mensan ho donti obi pese one mo besom ana so obi pese obesra mo asori no ehemfa ene wo mommy mpacho eno de fatudwa e mami uwia na papa nso ade apeso amame no. Ana papa mfantuja papa mpacho fatuja okay mpacho global gate ministry ye wo Ashoreman estate oh wow domi kwabenya Ashoreman wow ofori krom down oh wow esa kra Ashoreman estate ya Ashoreman estate oh wow wow na ana bi so kaswa dunkwa papa se wow and ye know you share every Saturday 9 o'clock. Okay. And Tuesdays. And a Tuesday prayer. Okay. And deliverance. That was Kaswa de na say Ashoreman de. Ashoreman de no. Oh, okay. Tuesday anopa. Okay. 9 to 12. Okay. And a Saturday. Okay. 9 p.m. Okay. 9 a.m. 9 a.m. Be ya anapa no. Saturdays anapa. Oh, okay. And a Kaswa so no. Okay. Thursdays morning, okay. 9 to 12. I want your prayer. Okay. And a Saturday so. Okay. Okay. Mommy, yeah, bekwe wadaroma u latest no abeyi ayeye hu dede pacho my akape na ye mfampon wadaroma. Esenchira ni re
bring us Yami won't journey. On your for Jesus, bring us Baba, bring us show when you want as I journey. On your fui, if you are sending a way, Yami won't journey. As I journey. Onyonya fui we are sending a jikwe show when you monya mwe ora bi da besada asubonti we free bebre obaji afro ni bawo pewoji afro ni bawo edaba kupa wo shia Yesu Kristo no onya da kwa madigirai Basunjie mahuwe pedan kwa mahuki Ezajari re Bredas Yami unza Zentrane Nyanko ponshira mama o social media handles the review unza makayo achia omano na afi yenko se ukọ Facebook ana WhatsApp TikTok. TikTok, Margaret Mensah official. Okay. And YouTube so Maggie Mens music. Maggie Mens, okay. Maggie Mens music. Oh, okay. Okay. Aden I hono so anye Margaret Mensah music. Asesana kakra. Masesana kakra. Okay, mpachuchi ankola na ya. Mchiaje Didaya. Benjamin. Okay. Valentina. Okay. Ana mechia minua no Veronica. Ene ya ono me de me madu me Jeff no mo. Chia ubia. Yeah, sorry, money nyina. Ana me chia me maame so UK. Oh wow. Any abrochirefo nyina. Yeah, abrochirefo me nyina no nyina. Me sha. Mommy mpacho ye da wase Nyankopon hira. Sa wona me papa ye to nsa frem mo a mo de odo e ba be support yi. Nyankopon hira mo ye ni aso bebre. Abusua aha na bre no be makwan na ye di dwumadie no ye di asi. Dasa ne ye be san ehia. Dwumadie me pacho be boy ye tri dom. Esan se efutusem enkranhye Arachitre. Oh, nani jenso kakra bi. Ewom. Fanamba no. Na dwumakuo bia wo bia no fabra eye mohu dewuru. Ye mfamma. Ka kire me maame Margaret Mensah ene me papa wote ase Nyankopon hira wo. Dasa ne ye besan hia. Bi kira kriw ni nyina me do bibia ase. Emrepem. Ye be hia.